ja bih želio da se zahvalim na prilici. Prije svega za našu kompaniju ovo je jedan veliki dan. Imajući u vidu od samog početka razvoja koji je i krenuo u suštini zajedničkim naporima Ministarstva unutrašnjih poslova i Tehničko-remontnog zavoda Bratunac, projekat je bio podijeljen u par faza. Ovo je danas zadnja faza, danas kada mi predajemo zvanično ova dva borbena vozila. Izuzetno smo ponosni. Nama je ovo, da budem iskren, samo vjetar u leđa i dokaz da Vlada Republike Srpske i Ministarstvo unutrašnjih poslova prepoznaje kvalitet i našu želju da zajedno sa svima ovdje radimo, budemo bolji i da uskoro izađemo sa još novim i sa još boljim proizvodima. Da li su, možete da kažemo, institucije ovog tipa pokazali interes za ovim vozilima, dakle MUP-ovi federacije ili, da kažem, MUP-ovi iz okruženja? Da, naravno. Već smo imali prilike da dobijemo znači, i konkretne zahtjeve za ponude od Namibije, Tanzanije, Gane, Izraela, čak iz Rusije. Vozilo smo predstavili na sajmu Partner ove godine koje je isto tako primjećeno od strane znači, stručnih ljudi koji prate razvoj namenske industrije i evo očekujemo znači vrlo brzo još vozila, unapređenje ovog vozila, instalacija dodatnih sistema i nećemo se zaustaviti na svemu ovome.